The Chimpos TV akan zo tu nan kut kan tleh than na nihin hi mai ni kwa ase nihin ni tiange India le Pakistan kar laka achang mi thok pang cheu khat kan vun update than ta lai kan thei ban tukin mai ni sari jing lei suimilam pakhat le minisom li palia India ni Operation Sindur akal pi e Pakistan uk mi Kashmir le Pakistan ram hun cheu khata India ne van long in le drone in ka dau nak atwa kha dau nak atwa nak hun pol kha Pakistan army pol nak hun silowin Pakistan ram chungi ral sang a ummi India le ya achol chang mi pol mun pi kha tin chi in ka ka tia Ministry of Defense ne anthan chutlom pala Pakistan ne India leru nak katwa velai tia thong avun than e nisari niriat dai te na umna in mai niriat zan pariat pakwa songkhan Pakistan lei anvun cholve ramri songsang asimi Rajasthan Punjab tile Kashmir India ukmi hunrama Pakistan ne missile le drone in avun kave asinate in mai niriat zan Pakistan lei ne missile le drone an ka mi velte chu India lei air defense system ne arak khamdin ha e valai an phaklana puak di chikchakin aka na tia India lei media a kan mo chuti chun India le Pakistan chu atu he fak ngai in le ru nak ani tu ai ani ka chu amaliaw ase asinate in valai chung rap tampi ni an phan mi nuclear siam nambel te chu ni ni tiang an mangri lo tia media le ya chun kan mo atu tan ani ka nak he hiti ani le ru penga chun hinak hin afak chin chin lai tia hi ka do nak athat thlai min hani chun anzum Pakistan le ni hin nizan zan tim tiang song kha drone le mishalin anrakka na in zaiman khonde nak a lo tia ha media le ya chun kan muning ase chun Pakistan le in arak zuang mi raltuk nak van long pathum chu India ra kapol ne tlalakin anka tia media cheu khata kan mu thiam thiam I anka thak mi laka pilot pakhat zong sizunga zokhen asitia thai ase chuti chun hi ka do nak kong hepe tla in thong thar te kha avun umpa langmang chun main saria India ni Operation Sindur akal piliwa Pakistan le ni chun India van long panga kan thak ve tia anthan asina te in hi kong hepe tla in India Ministry of Defense ne zaiman fianter nak le adik kautia thong that mi angai lo sinate in media cheu khat ni thlatlai nak an tu atika adik mi ase khotia antive atu chu ka do nak tu chua ma lio ase cha a dik clear te le fyang phai te in thong pang chu a lai lo khat le that mi kha adang peng kho mi ase je cha tia ral tuk lio chun media war zong ka chi cha hi kong ka bel te hin chun mizapi le ne aru azia tu kha vun thiam ri ko na ase atu tan ka do nak he Bangladesh le China tiang anur suang ha mo tia arut mizong an India ni Pakistan ra sang hun pi ka ka lai tia thong arak than I show chair nak arak tu aliwa khan Bangladesh ra ka boy arak siton mi pakhat ni chun India ni Pakistan aka karlaka China he I bomin North East India ram nichua saklei hi kan lak velai tia arak chim chu India ram media pol ni lin sa ngai in an rak than zeiruanga kan tia chun India le Pakistan buinak an ngai hlana Bangladesh chauza he arak I thleng Bangladesh chauza a thlen hlana hin India le Bangladesh chu akom ngai mi ansina in atu chauza thar akai mi hi India he arem lo mi chauza an se chutika atu Bangladesh rakap boy hlun asimi ne achim mi he achang khau mi asitia mitam pini chun anzum asinate in China ne India cholchang nak kong kawa bia achim mi te hi avun idang deu China ni chun ka do nak hi thla se ra sang pol cholchang nak athli thup ra sang kan ti terrorist cholchang nak he China ni chun adu shim lo tia arak chimve chutika India cha chun nangam deu kha avun se asinate in Pakistan le India ka do nak hin Pakistan hi China ne athli te in abom atimizong anum ve thiam asinate in nihin ni tianga media ne lang han nga in until mi bilte chu a umri lo chu ban tuk chun North East tiang in avun nur suang kho mi thilte na kha mi cheu khat ni chun anvun tial tika mitam pi Mizoram a min ha zong an thina phang a zaitin da asing ha mo tia mi cheu khat khu arwat mi zong an asinate in khaban tuk tiang kha chu ni hin ni tianga chol chang nak zai man
เลมริโลอตูเฮกันเทบันตุกินอันิกาจัวมาเลียวเซ line of control ช่องช่างอาคันจุนเมทัลินอันิกาเป็งเชียมปีไงจุนอันิกาเปล่านาอินรัมเรียรัลกับเลรัลกับอันิกาเปนุนนักอเลียมมีเตเตซองอันปะลังมังเตเซอบิปีอินอันิกามิจูอตูกันชิมมีมิชาเลดรอนตุคาอธินุงเดมีเซอตูเฮเจมวนคาสเมียร์เลรัมรีมุนตัมปีขจู black out อันเตไม่ปักขัดมันอันเจวตัดที่เราจานาอันมุยตัดดีจุบันตุกจุนขัดเลยราริงไงนั้นอุเมอตูเฮกาดาวนักฝักเดียวชินอชวกลายที่จุมาเสจูกงจูกาดาวนักอุมาจุนกันวุนทันทันเตลายอตูตันจูฮิกาเห็นอินเดียเลปากีสถานเฮอตูอันวุนอีกับจูมาจังเฮสาวพิวุนอีกับนาเซลอเซบันตุกอินดาอันเดียร์ไลที่มีกันเทคหนักฮะฮิกาเห็นอันmilitary strength กันที่ไล่จูอันท่าจังทนหนักปลขากันวุนโจตัวหาไลอินเดียและปากีสถานอตูเห็น global rank อันวุนลังไล global rank เห็นอินเดียเฮปาลีนักเสปากีสถานเฮไลนี่นักเสจนอินเดียรำคนปีจูนิวเดลีเสปากีสถานจูอิสลามบัดเสPrime Minister hi Narendra Modi ase Pakistan Prime Minister hi Shehbaz Sharif ase aram kau lei he chu anbun I thau ngai India he ale tampin akau mi se chum population zonga hin India he kan hu ban tukin 143 billion ase chang chu lewa Pakistan chu 252.3 million long ase GDP กันที่มีให้รำปักขัดอารมณ์และรำเราตาหนักเสียจัวจนวันเสาร์สิโลอินเดียแค่ 3.94 trillion เสียเลียวปากีสถานให้จู374.5 billion เสีย purchasing power parity ที่มีให้จูไพศาตาหนักขาเสียจน defense budget ให้วันเสาร์สิโลอินเดียให้73 billion ไอตินาอินอตุให้75อากาศจังอันติเวทียมปากีสถานให้จูวันเสาร์สิโล7.64 billion ลงเสียไอเท่าตุกซึ่งฉันอันเล็กทรายไอเท่านิวเคลียร์เชียมอังไงเวมีอันเสียอินเดียนี่หินจะสมสริปัตนี่อังไงจนปากีสถานนี่จะสมสริอังไงเวทีเสียอันนี้ปัตนี่นิวเคลียร์จนอาร์ตกไงมีอันเสียนิวเคลียร์อันนี้กาเบลเตียจนชิมออกอัฐาเราเขานี่ด่าไตไลเตียชิมออกอัฐาเราtotal personnel hin India he alet in atam thiam active personnel zonga alet in atam thiam reserve personnel alet thum dengmang alet langmang in India ni atai paramilitary force zonga atam tukching than alet nga song in avuntai than armed force hin tua Indian Army le Pakistan Army kan vunzok thalai Army personnel hin India alet in atam phone Canga India he thong li le zani angai Pakistan he thong ni zaruk phai long angai armor vehicle he India thong li sorry ting khat thong som li riat song angai lewa Pakistan chu thong kule thong li phai long angai chun hiban tuk theng pol he infantry fighting vehicle a hin India ne alot tuk armor carrier timi belte chun Pakistan ne ataive India thong khaza sari somthum asiliwa Pakistan thong ni zakwa angai ve bantuk an siam nam he acha te khen avun itial kawe mun zo na ulo an ngai zat zong khe armor car pol zonga India ne atei tuk hibantuk self propelled artillery kan ti mi siam pi kan ti la cho
Cang bantuk in atli commission pia hin chun Pakistan ni atei tuk ve chun miak pi a hin India ni atei chun rocket projector kan ti mi he atulio missile ka naka an man mi sin ti ma pol zonga hin Pakistan ni atei ngai Air Force lei pang van lei pang tinak se Indian Air Force he atuan mi pol he tingthum le thongsha fai an se chuliwa Pakistan hi chu thongsom sari riat fai long an se ve chun aircraft he India ni thong ni zat ni kulakwa angai lewa Pakistan chu thongkha zathum somkwa pakwa long angai fighter aircraft zonga India ni atei tuk attack aircraft zonga atei thiam hi zonga hin atei thiam special mission he India somsari pali angai Pakistan he kulesari long angai siam phun an ngai na e atu kan muliom ya hin chun Pakistan ne avun tei ve deu atu kan muliom mi van long bantuk hi chu Pakistan ne angai lo India ni chum pasha angai hi chu atu bantuk kan hu mi electronic warfare hi chu pathum ve bak an nei anit luk ngai trainer hi chu ratuk chon nak van long sido se hi chu Pakistan tam tak angai ve zanga somruk panga bak angai India nakin zangi fain anga deu helicopter hi India zariat somkwa pakwa angai Pakistan he zathum somsari le pathum long angai attack helicopter hi somriat angai Pakistan hi somnga pasari India ni hin chun atei de upengnan Pakistan hi atlom te silo transport aircraft a hen India zan hi somsari si Pakistan somruk pali long se angai vedi pengko Pakistan he tanker he paruk angai ye Pakistan pali angai ve UAV za somsari pang pakua angai ye Pakistan ni hi zona hin chun avun tei ngai zathum bak angai Navy le pang kan mun zori lai Indian Navy le Pakistan Navy Navy rian tron tu hi India he tingkhat thongsom li ban hi fai an se chulewa Pakistan zong he tingkhat thongkul le thongli fai an se Navy rian tron tu a hin chun ani zar ngai je chatia kan tia chun really kam ve ummi an se cha Navy le pang api an chia ti mu kho se chun total asset cha hin India ne zahi somko pathum angai e Pakistan zahi kulekhat za kulekhat angai aircraft carrier hi India ni pani angai Pakistan belte angai lo destroyer hi hlei thum angai e Pakistan angai lo frigates hlei li angai Pakistan pakua ngai ve corvettes hlei riat angai Pakistan pakua ngai ve submarine he hlei riat angai e Pakistan pariat angai ve petrol vessels za somthum panga angai Pakistan somruk pakua angai ve mine warfare India ni angai lo Pakistan ni pathum angai hizon te achun India atai merchant marine thong khat zariat somma pakua chulewa Pakistan he somruk
ports and terminal long idin nakha India lei thuma ume Pakistan ain pathum long se labor force hin India ni ateituk labor force million zanga somkwa pathum fai ase Pakistan hi chu somriat long se airport he India a zathum thlei khat ume Pakistan a zale thlei rup long a roadway coverage he India at account of India he tingrup fai se chulewa sorry tingrup la million rup fai se chulewa Pakistan chu ting hi fai long se railway coverage zonga thongsom nuk panga Pakistan thonglei khat fai long ani thau tu water coverage a hen thonglei li se Pakistan he anelo khaban tuk khan ase India le Pakistan dir hun chu atu kan mu ning kha se zaitluk inda an thajang athon timi kha chu an siam nam kan bun mu ning khan kan fiang ko la azai le pawa India ni khan avun tai di khan kha se chon aminung shimshima India ni chon alet tam tukin minung ina chai main power hi India ni anti mi chu hiti hin minung he thang peng ko ose zaitik ni de ka khan chon main power ni valai pi hi atai te lai an rakti cha India chon shin iphi na khaban tok te jong kha chauza ne tiu tia nek chi kha lem lo kha kha India that ve nak le India ram democracy ram ngan mi pi ne anuam anti ve nak pakhat ase okay ma kha chu kan bun pial deu atu ye kan bun mu mi Pakistan le India kong kaw kha atu he valai pi media ne bun zo le bun bi chewa se atu kan chim chu ma leo zonga hin thong thar khomen khaban tok thong thar ma khan chun video danga kan tong than ten halai akan zo tu nan dilak chunga kan ilom tok singsan kan YouTube channel te khaza fa te in subscribe ra kan to pek lo next video kan tong than ten halai